All right. Iwe fokuparat kapung ngeri ke ibu sauring. Raran nim ngeri gits me siri yen mi fifty gits seri chuk kuam saipan. Gef pari awai. No way to go up awai da put if it ngeri de puri. Anyways, at kapung ngeri gits medicine. Kiri so sabato torok seven rato program Atekiata Sises. Ik wil yesa kerferen. Bijberige sa Bible study fagan kergeri be kapasen kot nejo gisis ka sorsier ideitan de fan som medisir warati program ammak no puge so saburegon meru gisin irik meru yebeta pasa rageru boru betekiate upe ato aramas medisin ngeri pusin we irabin nam paruchea atsi po stress siri iga parosa punon ati program igen nora ati channel iwe sises epo fakutekiate sises epo nigero ijek epo asarapan metas medicine ira parat arien nga awo ite gapo ke kuraus metas ke siri ke ko sapti biegeri ke epo orang kapasis ren kasapchogo baro nge kapopan aworageri gits posipopan na nagari yachu iwe sa para chuorai mete bobatori para utjurat tietiffer. Ikerei wisi po kerfagurusiri metat mero. Meta fisngerigis nuposia mero. Ie kapaseis me fokurochea ngerigis me sirat sipoe nanagariffagani. Met afis ngerigis nupwen sia mero. Nupude berarabasabe met afis ngeri. Ekot idar bukari ki wa keseira wa fisiri maybe teres wa siriera maybe kit even mi do ria raga siri nge ien
our presuppositions cannot always be right, or are not always right. At presupposition redi betats mera na pegeri ese pung faso medicine. Nge ese utia met ngai wai kieki ese paru utia betsia ekieki. Nge beta utia met pai berapasa ira bota norachi nese sipucek pan meterogi met pai berapasa ren achi ren a topic mero. Met afis ngeri even murin an mero. Si boyatek sabat skot mira barap no next ya kiriso wari du kram tong mam wewet kiriso chapur ngoruk re param teburu gep tori gerei kosobuchen mind Jesus ko boy emmeri ge wari sigem fangun mi fere boranam ne fidem kosobuche ko bare fe yetchu fchi fagari. Please Father, hide me behind your cross. Kosobuche ko bonam man enniga kora geri ge merisi pai pu tori barap ngoruk faso merisi. Naar den Jesus sa yatek met de garbu sarat tibis. Amen. Naar kiwi yara wa fitiot sobe. Iwe wa kar kusiringiri ere wachan kechi we akan narangau re mahriefung. Predan samarawa saposiri. Iwe wachak kechi miorko rubet tots ya pasa. Ewin ere. Papa pataka nikitike biro. Pataka kan nikitike biro. Karo non neri o minning. Ngeka kan nikit ngeri kebay pure kariefu. Ira era ewin met tots. Urogorok seri ere warabas apasa. Ara kaki kechi weti war paru sabar. Murin abai wara giri eorerie viewing. Usara sab nerie view po eorerie payas. Iwe ewe check pa same person. Mamman ara por reirawe payas. Ngayen meta apasa. Papa si papa chu non ewe sosoran naro bara usefen. Igasi se sari usefe. Aiwa checheberi beti arabasa pasa kapasisa merita norikieki. Which one is right? Menire ebung. Menire borefiti gabenire ebung. Ennet. Karo non nerio minning ike sipa poichu non eurerin marausefe. Norachi neseri wi wet sibwe discovery met by berapasa feriden mero. Met by berapasa feriden ibet tots mero. Alright, iwe Ewin Sises jaren nu mero geri ibet tots annut. Mero geri ibet tots annut. Meyet sibwe met Sises apasa. Ik heb hier nog bij ben we wat ik ook nog kopen. Zoek hierom naar bij ben. Ngeri pugen so sabun egon mee we kisir egon mee geri egon merwer. So sabun egon mee we kisin egon mee geri egon merwer. Alright, we yen met je weet Sises apasa. Murira Sises apasate ekikapas aban ererir. Tira cewara sarus a meurika annut. Ngegaku bufin no pu bufugurate. Ekiocha kya rapperiveri. Epsa wori kya pura beurra iwe pucuk kurite. Nge Sises afekapas usura nasarus abero. Ngekiocha kya raiki ki pace kapas usura arabur. Yewin ne Sises a fadagerir. Ab nasarus a mero. Nasarus a mero. Iwe meyets ewi sipusineri. Pues Sises neu ewe tots annu te gabur ngeri mero. Ruburebera mero iwe rawe geri gara annut. Esa pusin
atskabas purei sises pusire apsageri nerkewe chakkev. Arar negeri usun nasarus. Okay. Iwe ngebetewe ewe testaben in nom arenui mero ngeri. Met noro New Testament sa kuria sises rage mero bi we geri ebera annut. We ge ebera annut we nge ebenne wa tsaka sese. Ngebetewe Old Testament bara basarere betats mero. Iwe si boren negeri tuturana bisabun. Idik me we gisin egon me rueru geri egon me oru. Era iwe we samon mira para paugeri Moses. Ye rari rom mero a rapato. Ko bakeri Joshua pue obo fitopuk non ewe iwan fen seri magaku. Pue nyeri wisan. Iwe Moses me Joshua rafin non norewe iwan fen seri magaku. Muri rewa sabon mira para pa gerir men non ewe im non urekutu. Iwe urekutu a ne asabara perewe iwen fen seri magaku. Wewe sabon mira para pa Moses. Arabakan apkobore mero. O nobre apkoreo. Murin ekiarabas sebut fori usunchak agagen ni soure arfenieri ban ekkoats koten ewe furu. Ya rebo fenno ya iwe rebo nigitiero. Ataero ewe pon wa furi ngerir. Iwe eiruku me faterts met ewe Old Testament ban erigitschreen mero. Nagaris is se rage kopore fenno ya apkoe neo re nanawie. Kopore ban ftiere apkoe reo. Noren Bible America obusarti bisike opore katsipo ga isor quote party e Bible America. Ngai wan mere utsiari ai po quote pokiten no chu Bible chu kue si tsia kuri seri e Bible America. Iwe nubosika look back ngeri met emak not fast America iwe ekara rage you will be sleeping with your ancestors ige ko pore ban meru ige ko pore se ponna bu ko ya ko re ora ifa aso ye iwe me fakuru ti atsi bu siri bu narwa Old Testament nge repa realize siri nupwen ebera mero iwe rat pon tikin asose rapat tikin asose non oruwa sabu fisu bu gisere ko meru apar fatagiri gitspur nupwen iwe rupwen rearin marawom repo muchura o kopo peyas serap kewe neo upwe se kate eben no man pwe king upwe ban erikuchara moon iwe mete iwe gisire bwet ngerigits punu pwede bara mero se ya peyas siri iwe ben newe a chek non nabu kewe ya kewe re ora nabuye ikak kewe rabera bomman rara nabuye iwe erikuwe fatet ngerigits pusise saren noi bero ngeri ebe tots annut ika meur iwe rupureben arabasa mero iwe sapan togri tufitsire rege a witi ika atsek nonnom pun epo witi ewe fanso den sise sepwe niwis sefen nagari pusir epuke sabuere bare rege nubwen rabero iwe ratse pafidi me arkeore obe peyas esi rege ra afidi arkeore obero ekis ngeraro ya puetigara rafidir me peyas nge Paulus me tar wewe di krede betats mero me tar Paulus wewe di krede betats mero ewit teserori kasapur rueru wegisin egon meribugeri egon me oru Euseri gats ngeri me te wegisire apasa ikebe te Paulus apasa minne aiwa itigeri kebi ye yaron at savon kich mitchiwen marau ngeri ewer at savore bori wisse ferden non
sisap akom muet chakwe rafen mero. Bud pusin at sawon ewe fiti me nek fan merian miro mong fan merian ewe sawor chon nek pod fan pun nun got rappa iwe chakwe rafen mero non arnuku Christ repwe akowen marau sefen. Negeri beti pore apasa. Pun era nupwen Christ epwe niwu sefer do frufan. Ekkewe irmi tu porir mi barau era resap akobude. Ngera repwe chuffer me irkewe mi mero repo akom marawade. Ekkewe irmi ruku Christ rafen mero repo akom marau sefen. Iwe sipa pataffer ni beti Bible Atekiata kich. Sises rupwen sabero sia nut sia wewe geriga sia asese sabur. Iwe para pasa rupwen sises ari wisefen. Iwe datu de kewer mi annut kewer mi tupon ngera annut. Krabara wiseferi de. Nye kewer mi tuporir mi bara na fason. Iwe resapa kobu dereng ngera resapa kobu uti kewer mi bero repwe mara wiseferi de. Rebarau seferi de serian. Seri non peyasir. Me yorer ewe kia ka wawo cheri puwarong nefirats. Ewe nga poe patirou para busabus esap seriat si poe nawarap tekia. Esap seriat si pupon tu de chifike bete karan. Esap wira pun. That's not the purpose of Bible study. Bible study, you will see what you met Bible apasa met mi makna Bible. Cheberi Bible bara rage. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Kabufakun nga sorat rewennet. Ikiage bipung puratski ureo rabero ngerafen onom neng. Iwe epoyen kapasan. Sises epo fetti bereng. Iwe rebuat fiti sises me fetto mereng. Ikapun mi bu puato yatskiewe rafen mero. Ekkewe soudegin nom. Ikage bi bu punupun ebrabero ngafen mutir mero reng. Iwe iruku. Ikage sises epo riusefen. Iwe beiri siratskiewe reo bi tupun ngerigot. Iwe repofitato sises workutu. Nye esapula beti paipere Atekiata kich. Paipere rage. Repwe marawate seri non peyaser repwe baru sefen ako. Wewen gebeiri siratski oreo ra peyasera bumwats ekkewe irmi tupon ngerigot ngera saboro. Nubwe sise sebori usefen iweir repwe baru sefer de seri peyaser. Fefer sabun egon meurigat wekisin irik me orua pasa put David aferi binne kota akoda giri not fanson marawan muri rabero ape yasra kyoreo ngerisin a ponga ye vedno chi piper chuke erageri gits nge gakian ne area churwo gisin nor fosamerika iwerage he still with us. He is still with us. Irisin mechak chiwon on of reds. Irisin mechak chiwen non of reds. Where King David esawor oreng mechak non of reds. All right. Nge pan met pai bere parai tigeri kits remero met terrien ewe di ren ewe tots mero bewe marau sefen terrien sapura gon meru wukisirru ya basa iwa chomong merin chakubi bero repwe marau sefen e kots repweri marau semuch nge kots repweri itengau meseu esemuch. Negari narwa Old Testament ewe prophet Daniel ewe Jesus mewe waitinge ekkewe repwe ekkewe rabero non Christ weru besi se separi wisefen idatun
repokeren marau sefen. Nye teri ra basa kots repo marau sefen marau geri marau fots marau semuts. Nye kots repo marau geri mero fots. Repora gei ewe champion ni wiri tibis. Esa putage rer repokeren ifa epokerer ye arbo fisge ye we si boerage mero fots murire we oruen ni wisefen. Si boren negeri bet si seseo sukuna usun ewe mero me ewe marau sefen. Usun mero me ewe marau sefen. Gabi orno paiperu ati orko bosugi ro paipe ngeri sosapun nibu wagisi rua waru ngeri rua betiu. Sosapun nibu wagisi rua waru ngeri rua betiu. Si sesapa sa osap nubu kebi ika weiti fugani kebi. Rere kikabas. Pure bawar ewa fansoon nubure kewa sotup meirisin reborong merian o tou seri non peyasir. Mabet. Wagisi rua waru si sesapa sage kewa sotup meirisin reborong merian. Iwa ratou seri non peyasir. Ceceberi beto teserori kaere. Ere na wagisin na evu teserori kasapur ruari wagisira gomoru ere. Pun pusirat sawora befetti bereng fan merian miro womong. Fan merian wa saworu choneng. Negeri. Iwa si sesapon en niwiri ba apa sagiri gits. Pun ekewe sotu bekewe rabero. Nupwen reborong merian wa saworu. Iwa ilatun ra marau seferi de menor peyasir. Ra marau seferi de seri no peyasir. Sibue sapuero no wagisi rebetiu ere. Jacobi fer murin. Jakiwe mi fer mi murin. Repo barau sefen okura barau. Ngechakobi fer mingau. Repo barau sefen okura kapung. Iwe Jesus Christ iga Jesus pusiri apa sa ngerubuen arari wis seferi do. Iwe iratun aor marau seferi de. Marau seferi de rekobi tu pon ira barau sefen ngera eri marau semu. Cekiwe mi bero. Ekiwe mi bero get mi tu pon ra barau seferi de ngera eri barau semu. Ngekiwe mi reseri gitu. Kekiwe mi rugummat. Ekiwe rane asorap ngeri god. Iwe ra marau seferi de ngera kura kopung. Iwe yeren kapasis sa wate siwapon waro nefirats. Ieritjek esetogeri mero. Ieritjek esetogeri mero. Memerat si potoro ge ekefitu bogisin. Wache pamochera chaba nefirats. Usun ewe jefera aro setara geri. Ewe idirapen aramas meirisin. If. Puruen atawe. Tetseberi pokot ereri atam meifnge. Iren sirei me sirei bingau. Osap mogaseri. Punaro fassoon opo mogaseri we opo wittir mero. Opo wittir mero. Ngesetan ereri if. Met. Kot ereri gibi osap mogaseri ki irabirisin. Iwe ifa ereri kot. Ifa ereri setan nge. Kot erega ibu mogaseri ekki irabirisin mergutsek ire. Iwe setara ereri if nge. Abui. Osapui togori bero. Ngoporecek usun kot. Negeri eran cefera setan ngeriif meikirari.
apui ausap togari mero. Nge operechek usun kot. Setan eche frageriif nge ausap mero, wewe nge rasap togari arrabo bero. Nge raporechek usun kot me marawatam, porsun kot me tipachem me pon usun awararin kot. Ewe betot setan refen mochen, iwe yao tupugeri if. Iwe arreriif nge ausap togari bero. Nge kot arreriif nge evi obo bero. Iwe dichok apasai beferiten osuppagan claim a chofeten ne firat soring. Claim si apasage rupore bera bero. Iwe tereng aranom ne. Tereng a nonom ne. Wewen ye even na ferrege kich aramas kich mi immortal. Mi yokrets immortality. Nubosa mero. Iwe daguru chafit tereng. Iwe kich si aferi na nonom nonneng. Saba maraw nonneng. Ngesipon negeri met pai bera basa. Yer jagesetogeri bero. Of course, esap kich arabas. Nubo kich arabas sa bero pai bera rege siya asese. Siya annut. Siya bur. Tori eworru ni wisefera sises. Ewitti woti sabun oru wakisire kon meribu geri egon moru. Era pokopoe enne asoche si ekien nukfen erguruk. Puesap oreben epotogeri ettipisuk tori ewarrean nuborat sawo Jesus Christ ebo wardo. Arwardo ebo fisnon ewatun kota firate. Kot ieweben chuk soda bedem sebo wariti. Iewa king mira parap seri king medicine. Pari ewa sawon mira parap seri sawon medicine. Witti woti sabure wakisire kon me fisu ere. Ewa king miron nom tori fefen nochuk. Ewa even chuk kot. Ewa esap togeri mero. Esap orre bera togeri kura. Sipu beniriti o enigora tori fefen nochuk. Amen. Gaven. Koduchek ewa togeri mara tori fefen no. Esior neapupudien. Eseparor nesaporon. Nge kich arabas. Nupwen atamei fra atai en kote wennuk. Nupwen raugeri en kote wennuk. Ewe iratun mero atoro ngeri kicharabas. Iwe baibere rari wirit tipis mero. Iwe yibinne nupwen siya ifa. Kicharabas iwe biyor fanson uputik me bor fanson mero. Siya sidei nupwen sabe merde nge biyor era fason upwe meron non. Merigutse kya posisi sari usefen ngegang michue mara yo wariti got puruse usap mefi bera ga usap mo esetori bera. Nge kich medicine ikerei en megang kich misin neri ga kich misirei po feri si bera. Ewe tsegeben esetogri bera iwe sure merigutse kot. Kot yo ber ko chonneng iwe Sises me ogun mifen meiri sirire kurarnom neng ikerei resap mero. Patapur ese torir tibis. Ese torir tibis. Iwe ifaus suren pai piraran nei arabas ngeri kot. Rob saburi we kisi röberiget. Rob saburi we kisi röberiget. Ekkesiwin arfen ngeri ewa kot mi barai. Fefen natsuk krafen ngeri ururun ruwen. Mi fer non niosur arabas mi me. Ikeri osun man susu mar fenden me mar döde. Niosun arabas mi me. Niosur arabas mi me. That's pa meira ei chakofesen niets. Seri god. God ese dogori me. Nge ki charabas pokitet tibis. Iwe sia tufitsin mero. Ngai wapa sa keiti dikabas pokiten en kotewe original plan fairy dats. Iwe se wachen pure puore bero. Nuburati sign nei atamme if. Iwe atirit ngerbo achom magara iga chauronor uruse ferifa. Iwe apan ngeri marawe semuch. Awati parawe
tree of life naro garden of Eden. Ewe original design. Feri der kich aramas. Puri desi bue marau tor fe natek. Nge pogiden ewe tipis. Ewe ira bin nevero a dorong ngeri kich aramas. Ewe kororit sapur egon meribu wakisin niwe beruari. Ea fatagiri kich ire tatur arabas rato gori eri ikera agei marawese much. Ire atur ser porute posipore maraw ferfeino. Ewe kororit sapur egon meribu wakisin niwe beruari. Ere oporrogorong upoyuri gebi kapas morawan. Esap kich meiri sisi bobero. Ngerubuen ewe amuchuron rappa epetik. Kich meiri sisi bobutir wurira non euchek merbun mas. Burubuen ewe rappa epetik ekkuebi bero repubarau sefen nge resapchiwen mero sefen. Nge kich meiri sin sibore wurira. Pun met mi morro eposiwin ngeri bet esap togori morro. Nge bet mi memme esap eposiwin ngeri bet esap togori chiwen mero. Ewerubon met mi morro eposiwin ngeri bet esap morro. Obet mi bero eposiwin ngeri bet esap togori bero. Murin epoporu edebin na mak norkiodar pobibin marau a okkufati mero po esap chiwen war. Maverick Rawara refasure. Fakurawara refasun. Meibug meyet sibue par egis cek paragagara wari pure sapor bere pue we sapor par we wangavre firats. Nupwen everite wasises tom marawan. Epurugurukun marawese much aron opre. Epurugurukun marawese much aor reom. Anopre. Non ewe fan zoon kaiti wasises. Epuruguruk pu marawese much aon. Esap wewen sia fin eri ike sisapchun mero. Esap wewe pu sisapchun mero. Ferib si bubero. Nye ewe epurugurugum marawese much. Iwe epotogori fiss ngeri gits nubo sisi sari usefen. Ye bet wewe rege si papo eri marawese much. Nubo sisi sa wardoi wa ngeri gits kewari fang. Nifagat skewe. Nifagat even meven. Ekkoat serbe barawate geri bera fots. Ekkoat serbe barawate ngeri marau fots. Iwe non epuger kororit. Iwe aitigeri gitspun. Usun non euchek mutirin merben mas. Ere irisit meirisire po kesiwin. Ewe iris mi tu fitin mero epore uriti esap chiwetogeri mero. Ewe iris mi tata kisigabi ifa morro. Epo uriti ewe iris esap chiwetogeri epo morro. Ere marawese mutsike marawa kufati mero. Po esap chiwen war. Mariti god. Ewe iratun siya wesen agei ewe nifang. Ewe nifagen marau esem mutsike marau ferfen notsik. Mariti god. Paiberata itabu ats annut ngeri mero 50 times ike fenniwe. Ausara. Kreeratsi wewe iti usun mero ike annut. Iwe sipakun wewe iti usun nonnawun marang. Nubwe sa annut sisesirei veta fisirukuts. Sisesirei ikavi orchar finore pekits. Ikavi orchar toka konniti urukuts. Ika mi orfetchan et toka kakwari wachewe. Sisetoguri
sirei käpusa möyriä saanut. Uiraus tsuk paribet taats mero. Nupusa vero eset siurur metsi sirei. Ewe tsek met taats sipue poeterren. Krerewe purrappa. Neud sises. Meriaru viro wamong. Uirautut sises erage nupwen kiuri vero rarung. Iwera poeten siri non peia ser. Poeten pure kura arvo chara varau. Arari visse färdig. Sipusaturibe nivusse fen ngeri neapoputen. En kota fori kich aramas. Puriga sitogori sirei neapoputerewe. Ifausun en kot designeri kich aramas. Iwe sipotogori sirietsu met mio rech. Siapa sirietsu ewe ennet of what we are composed of. Chenese sabur ruwa kisi fisu. Paiperai tigeri kits. Poburin kota wasawon mira barap. A furri arabas seri purun furu. Iwe a usarun not podun erin ngasagasen marau. Iusun marau a tori ewe arabas. Ruwet tots kote pebe furri ewe arabas. Nampai arabaraba ewe arabas seri pun. Ge furri tugari ewe arabas seri pun. Murin iwe paiperai tigeri kitsinge kota usarung ewe gasagasen marau non potun ewe arabas. Ike potur ewe pun. Iwe iratun ewe arabas a wiriti ewe arabas mi marau. Na fos Amerikara, he became a living soul. Became a living soul. Iwe ekkera rubet tots kich arabasi furseri nampai ewe pun namparu ewe ngasagasen marau. Ngasagasen marau ikerei en mega kichmi ngasagaseri. Ike rubet tots kode fur kitseri. Sise parkura paipere puerage kota waruna kich ots ngun. Purike savero iwe gura tou seri warabasi wa puefiden. Ngau pue kapas waretsar ne firats. Setan amen vakutti patsim. Setan ametti patsim. Amessirarpo orukurukaki jarabas. Orukurukaki tsekkiewin seri met miennet. Waka tseveri noraiwe merde ngang mikan churi fer kots. Kots arabas. Nupwen ewe timora töte won. Even, iu rapo puteave nagaratsu siniriatsu mokutukutun irisire warabas. Awe tsek ikege ewe timorate te wone arabas agi tsek ewe arabas akar wate peuring akar ifaiwe kekun. Iwe ekkewe mikatsetseveri arkewere irapore. Ngammi siri ke yoran. Iwe murid cekrakaragi afosa. Ma even ne yerier. Iwe itege ewe akar kechi gakar. Oakar turur faseireye. Setan ametti patsim. Setan mitoguri arabue arabaraba gerige. I atskewareo. Paibere arage mi boga tongori udara nge I ever chon neagin sarabika chon neag seride. Mi boga tongori ataitapu ngigiri garuan ngeri atskewareo. Mi boga cheberi mokutukutu atskewareo. Arapotogori pon otupukich. God eferi Lucifer. Eben chon neang mi wese tipachem mirit.
Eben mi fokkun määräts, äteöts, nigöts merit sonneng meirisin. Eben mi kukkura koodiga visis sinei kood. Iwe ännu sifera puetto pue puotu pukits arabas mei fokkutti patse mei sinei bete beferi pure potogori winneri kiekits potogori arpuotu pukits arabas. Iwe ina patasi pue ammereutsi atsi pu sinei met pai berapasa. Met afis ngeri irisis nupwen eberavero. Met afis ngeri irisis nuposia vero. Kön fessapun ipu gerueri vugisi ruebetiu ere. Nupwen ka aopa besom serir raruokus. Nupwen kagi serir ngasagaser ravero ora wiriti pun morobor. Nagari. Nupwen ewe gasagasen marawi ari wiriti got. Ewe efagorong non adam meif. We irisit a wiriti ni wiriti pun. Kafir seri pun kopopon ni wiriti pun. Ewe gasagasen marawi irewe eriwise fen ngeri got. Nge esior ebet tot sigarere ngurige a spiritual being. Epotou seri irisit iwa tereng. Esior. Pun ikege epo bugara iwe wewe nge esior mero. Kich me irisit kich me jak saposap me barag. Nge es kich arabas sise tuficis saposapora me barag. Pun esewo sise wage yekewe nifang garifagatskewe. Oge bet pai beraiti geri kich. Pun nu pure berarabasa bero. Iwe ewe gasagasen marau kotagi seferi. Nge irisitsewe. Awuriti pun morobor. Isiki esapun egon maru wekisifrue. Ia itigeri kits. Ewa arabas mittipis. Ijek epo bero. Noon eben sam esapagay di wurin at sabat tipis. Ngewe sam esapagay di wurin and no tipis. Iwe ewa chon pung epo agi ni wurin ar pung. Ngewe arabas angaw epo agi ni wurin ar verfurringaw. Mei wese fat mete pai berai tigeri kits. Pun eben arabas mei marawat tipis. Iwe pai bererage epoe mero. Pai bererage epoe mero. Iwe ikeapun sabero. Iwe pan metuen nusun ennom. Pan metuen nusun ennom. Genesis saburu regat wekisere kon metiu ere. Kopobogo orom fan morawon toriom kopoe wiriti pun. Mororom obsara. Kopobogo orom fan mororom toriom ko wiriti pun. Kafir seri pun. Purpurien ye bupuram ko pan ni wiriti pur sefen. Nagari. Nupure berarabasa bero pai bererage ari wiriti sefer pun. Eset tereng pura niwi sefen ngeri pun. Job sabur rewe fisu wekisiru reget ea pasagari kitspur ukukun fanson ngasagasi epon nom neuti. Ngasagasen kot aron nom non poti. Ukukun fanson ngasagasi epon nom neuti. Ngasagasen kot aron nom non poti. Wewen put arin ei barau. Arin om marau. Itei de ren kich michuen marau. Ngasagasen kot miron nom non poti sigan non kich arabas. Ngeru bore ngasagasen marau epotou serigich. Iwe iratun sia mero. Job sabur egon meru eri wekisin egon ngeri egon meru yebeta para fatagiri kich. Ngeru buen ebera rabasa bero awes marawan. Buen ni wiseferi nu buen ebera rabas abero awes marawan. Nu bora muchulo an ngasagas iya an nobuya. Iya ran nobuye. Usun korik aposite seri eu nobur korik.
nge eucher bubu a kisi-kisira o warro. Usun ebrarabas a bero. Esap chiwen poeta sefen tori ekkewareng repo warro. Esap nennero ikepok seri an mur. Nagari ewe Old Testament narpuget job. E porai tigeri kichinge nupure ebrarabas a bero a muchuro marawan ese chiwen marang. Awewe yeri eukorik mi puasero ika puasede. Ese chiuror nusunige murin. Iwe ere tori ekkewareng repo warro. Esap nennero ikepok seri an mur. Nagari job moge me barawewe mero geri ebetot mur. Tori ewe fansore ekkewareng repo warro. I believe Job is referring to ewe fanso Sises epore niu seferido pura rege epore ettibereng iwe rege neng epo kuruburum fugan. Kuruburum fugur sule tse torpwe morrage Sises a fitto warkuchu. Sipon nagaretsu usuren God för Adam. God ese waron non Adam eu living soul. Adam i ewe living soul. Yewet pai bera apasa. Nupwen kota warong ewe kasakasan marang naro arabas. Iwe ewe arabas ike ewe pun kapasogo me ewe kasakasan marang. They became the living soul. The living soul. Iwe verkot sigan nerewe kapas soul. Geratsi refer ngeri ngun. Nup atsi refer ngeri ngun. Nge specifically non pai beri merika nubura refer ngeri arata ba marau en kote wa abarawa. Iwe erage Adam i ewe living soul. En even living soul. Ngang even living soul. Kich e kot living soul. Yebe da fiss murin kota apatsa ni ewe pun me ewe gasagasen marau. He became a living soul. Au suchak efeu denki. Ike apu ewe denki ese pasageri ewe fifi ewe denki esap togoritin. Ike raiwu fisen ewe denki achak nawot mwen esap togori barau ike sarap. Ngerupwen rapatse fugan ewe denki a togori sarap. Nupwen ewe iris a iris mi me ese chiwen mara. Ebo ien en equation. Pun kapats fugan me ewe gasagasen mara. A ikwon ngeri ewe living soul ike even arabas mi mara. Ngerupwesa ay wuri ewe ngasagasan mara seri ewe pun. Iwe siya wuri di even arabas mi bero. Mayor met even arabas mi bero e potogori cheveri men norpeyasan. Ecclesiastes saputiu wagisin nibu nyerioru par wagisiregon. Era pure kewa chon marau rasidei para bebero. Nge kewa sotup resap sidei och metot. Resap pachiwen ageiri wuri daragang. Esap parore berpe cheverir. Artong me arubut para narawa esap chiwaror. Esap paror wi ser ngere kewe agang kra fiss 145. Kopa chocho ne agang na metot me risika furri. Pura sapor och agang ekiek sidera bigeti patchem non nerien sotup ewe ya kopa fein no ye. Iwe de kube was fatot ngeri kich. Bete pai berapasa. Pun even mi bero eset cheveriot metot. Nge kich ekwe kich mi bara. We are capable of remembering things, doing things. Ngeru besabero e seor och metot repot cheveri. Iwe dabota igakar fisik kebetot. Ewe rakar awar eru gato eru gasetar war. Iwe rakar apasage oh
ngang yer wa sakan negeri bobor kyo rakar bobor atoge atskyo berom koposiri bepai berege ekewer mi bero resit cheberi ots metots nge metewechek afis yewechek etete aramas yewechek weri aramas pataya pasiri ekewe cheberi pues setan merur kyo chonne akre turti serireg fokkun irti patchem kyo ra impersonatiri aramas ra bero ra ewirarra por potu bukich pun kyo ra töte won yewechek ike aramas Atin nesera mereuchi ageri gich meirisin. Pun pai bererage sipusire yewen net epotogori aga sakijero. Epotogori baragisseri gichats nuokus ats tibu warabar ats riefu. Ats noriden. Negari confessaburi buku egon meribu wagisir egon mefisu. Ekkewe sove resap mari digot. Resap mari dia wasawon mira barap. Usud cak kiwe bi fitin on neria sotu. Bible mi wasawesen clear. Mi fatuts mete apasa. Pun nupwen ebravero a asese a annut. Annut iwa witi tori ewa fanson Sises epore niwisse ferito. Sises epore niwisse ferito. Bible arage non murirare mero. Is it chittori arpo praise God. Is chittori arpo wari dia wasawon mira barap. Pa fitti non nerien sotu. A fitti non nerie PS wewera witira. We gavun esap moga tufici cheveri ots metots. Esap tufici arpo wari di God. Wewen nuburevera rabasa vero. Iwe warabasa sese non furufa nor peyasarawe. Tori en Christ e bori usefen. Nuburevera rabasa vero. Ese muttir fittereng. Ese muttir fittereng. Ese ro ekis. Ese ro ekis. Pai berera non nerie peyas. Meiri sirekue. Ike aukarakken neri ewe Old Testament. Ewe Old Testament. Ewe ira opokura pun ite rekue king rabero. Ekewe king in Israel. Ewe baiberi rabu rage ra asese gerara peyasir fiti arkewe neo. Fiti arkewe reo me asese. Fiti arkewe reo be asese gerara peyas ren arkewereo. Iwe non urusen ewe baiben. Iwe kits mi fat. Pe God mi aitigeri kits. Nge nupwen eben avero. Iwe a asese. A asese esse ormete furry. A annut. A bur. Iwa witi. Ewe riwisefen. And Christ. That's the only time. That's the only time. Ekkewarabas mi vero. Repokeren maraseferide. Repokeren become conscious. Yet throughout the whole process of waiting, made sirekkewe mi vero. Ik meechek asese. Ik meechek asese. Ik meechek annut. Ik meechek witi en Sises niwissefan. Memerat si basa borai aats tiesi fagun. Ika te Bible study gerei. Na wat se buka passer ngeri kiteu story. Porausen eu favori. Sen neti gaboe mereberen merigaike mereberi euro. Eu true story. Ei fabri weet mi por suppo. Iwe norara. Nonna ferry. Me jorwe nu red. Fakkurekker hebben tjök nu rewe. Ese bor of fefirar ese bor of puit. Nu reweet. Rammeretjeri. Poketeraar fakkurettjeri betogi fietsiro reweet.
Nyrwet amekan ne asorap ngerir. Iwe taro fititiera me kukuro ra sewa war toraku tornare wekseten iwa saporo ewe fabiri ekyo puru ra fakur weires riefu iteiter ren deiten maram gedeite fasur archeveri roet Rabachakikkichi. Pun merren ekkewe fabiri ngeruhraweet aran nom non heel. Aran nom narwe kiese much iteiter rer iteiter kurok iteiter mirich iteiter seken aachak pupucherchak igachak kakkarchak igachak rieffuchak. Je weet ekkewe samen ra fakkureri rieffu. Esior nur mori. Arrebo fe naturi nur kewe leaders. Porrebo yatek feriden nurwe. Ite pokiten rebo chenye. Ite ge gurun epoto serie warerien riefu ewe. Ekiese mucho ita nageri ewe ifa asaben marai. Arageri ewe asaben marai garageri reng. Garageri paratis. Ite ren, ewa keu puru, ewa wen, mewe fefin. Repocha keci ucha kherarcha cheberi rewe. Mavet mage, neuchewe, epore fakur riefu. Epore fakur weires. Feri, ao riu sukunnet paipen. Ao reben, nun got choragage fitto narwari pure. Afara usun met pai berapasa ngeri arabas nubura bero. Met afis ngeri arabas nubura bero. Ewe pear puru rafit tau rabar fiti. Ewe sukunne paipen. Ra poputebe sirei. Ra kura bet mimak na paipen. Ra sirei pai bere rage rubune arabas abero. Ewe arabas asus. Ewe arabas anut Tori ewe fan so Jesus Christ. Ari wisse ferido. Iwe non nupwen ewe chora faraka farafan. Nye ekkewe sa main rabu budebe kikkezi. Wesiro ewe sugune paiben ekkewe arabas rabu budebe tou seri ewe neria sugune paiben nye ekkewe fabiri ikmichak non nabuja krisetori rapo su seri ke tou seri eri irmichak nonno ewa chara fara fitto iwa matiti urukure ewe piar pupuru iwa kapasis yerir. Can I help you? Ewe fefin ewe fefi purwere warewe. Iwa kunyeri ewe chon afara paiben. Iwa abasa. Seri fite yer. Ngang me purwe ye. Ai wacha kekeci faso medicine. Pogderep togi atoge nubewe. Ren arakakar rifiefu. Van zo'n medicine non ewe kei esemut. Ngei kerei. Nuburai wakura met sises yapasa. Met paibera basa. Ikerei aiwa kechi rer abai wa kechi werem ngasaro. Aiwa kechi rer abai wa ngasaro. Puri kerei wa sirei gerobu achigicheng. Ese riefu. Ese non neri riefu. Ikerei aiwa wariti got aiwa sirege got ieben got mitong. Eben got mi fakura guruk. Esap mochen ngebwe riefu nuraramas. Kiri so purato gori orep kiramwe.
Burai wasiri burubewe. Abero nga sese. Wa witi and Sises. Ebori usefen. Mariti God. Wesen mariti God. The Bible says, you shall know the truth, and the truth ebwe agasakoro. Ewe ennet ebwe agasakoro. Mariti God. Mariti. Brothers and sisters, usap sini ke eporeven marriage epo kerer pari arbwe sire usun meda fiss ngeri gis nubo siavero. Usa sire ke epor ever gerreven nage epo keren sire fati met paibera pasa met afis ngeri kich nuborere beravero. Pure sera fats ngeri denge sera fats ngeri ewe hell. Na paibera rage hasus. Hasus. Mariti God. God even God en tong. God ever God en uwewits. God ese watchen ngenur kewe rebe rifiefu faso medicine ngei aki kiramwe non neriam. Kese watchen fitiye sibo yatek fagan nge ubotigor ngoruko pusipon yatek yana karan nobya. Kiriso goruk Sises rere bara becek ka fangerigen. Kiriso capun ngoruk ren uwe betul. Kiriso rere neserigere. Kose becek ko pasabora be merige boetigen. Noriten Jesus Christ wa yatek metugar. Amen.